Alright guys, twongeye twagarutse kuri channel yanyu ikaba ni yacu nkuko dusanzwe tubibabwira. Iyi ni channel yanyu cyane, noneho natwe kuba mwaratwemereye tukabayobora, tuzakomeza tubayobore neza. Rero twabakiriye, muhawe ikaze hano kuri Kado Irakoze. Kuko bisanzwe tukomeje kubashimira, ejo bundi mwaduteye iteka twinjira muri subscribers 16,000, ubu nyine ko turagana 17. So wewe wicara ugahera ikiganiro ku munota wa mbere kugera hafi saha cyangwa se 50 na ewana, we appreciate, turagushimiye kuko uri umukunzi wacu kandi tiduhwema. Twarababwiye ngo aho mutazagera tuzahabagerera, muza mutwandikira gusa comment mutubwira umuntu mwifuza. Uyu munsi rero twabazaniye Nimbari kazi ni wa Karifu. Nimbari ubwo ntagiye kwa Kauzi ni wa Karifu, ubungu umwanya ubungu na mahoro no kugira ngo mbone cyase. Kauzi nukuvuga rero ikintu waco. Yes sir. Ubwo ikinyamurenge kiratangiye sasa. Nukuvuga rero niba tutakizi nutakizi wese aze kunyigana ikintu waco. Niba umuntu ari ikifu arababa ari ikifu. Niba ari ikyohe araba ari ikyohe. Ubu turacyakomeza rero na channel yacu, muze gukora subscribe, mukore share, mukore like kuri channel yande ya Kado Irakoze. Kuko nukuvuga rero niba rero tugeze muri ubwo buryo bwo kuvuga ngo tugiye kufatanya, nukuvuga turi bamwe. It mean ikinyamurenge kiva mu Kinyarwanda cyane. Ku Kinyarwanda kimaze kubyara indimi nyinshi. Igifumbira mu Kifumbira none Ikinyamurenge mu Kinyarwanda, Ikinyankore mu Kinyarwanda. Nukuvuga rero kuva tuzi Ikinyankore nukubera ko turi Abanyarwanda. Abanyarwanda bakuba Ikinyankore kuko ari Abanyankore nabo bakaba ari Abafumbira, bakaba ari Abanyamurenge. Nukuvuga rero twese dufite mama wacu aho tuvuka, dufite isoko y'Abanyarwanda. Yes sir. Anyway, tukira aho ngaho, you can introduce yourself. Ubona rero Abanyamurenge bazi Icyongereza nabyo ni byiza, nukuvuga ko Icyongereza cyateye imbere. Icyongereza naho kitageze. Abafaransa baryamye, Abongereza babanyuzeho. Abafaransa bakomeza gukurikiza ibintu by'intambara, imbunda, ibiki, gushaka amabaraks hirya no hino muri Afrika, mu Buraya n'ahandi. Baza kwibagirwa ko ururimi rwabo rugenda ruferinga. Baza gusanga ururimi rw'Icyongereza rwageze mu cyaro hirya no hino mu Buraya, rwageze hirya no hino mu mirenge muri Amerika. Baje bashiduka Icyongereza cyateye imbere, cyarenze kugira ngo bazabagereho. Birakomeye. Ibyo bitatekereje n'ubujiji bukomeye. Master, ese ubundi ni ibihe bihugu Icyongereza cyanze kugeramo? Nta na hamwe cyagerageje, ariko biranga. None se Kongo buriya nubwo twavuga ibihugu bya francophonie, twabo tuti hariho francophonie, twaba nka Cameroon, nka Senegal, tukavuga ngo turajya tuze muri Nigeria, tuende muri Nigeria, ukaza ukagera muri Congo, ukagera mu Rwanda, ese uri Burundi baragerageza iki? Nabo bavuga Icyongereza, bahuye n'umurundi uvuga Icyongereza, wavuga uti uyu ntabwo ari umurundi. Wahura n'umunyamurenge uvuga Icyongereza, wavuga uti umunyamurenge we. Ahubwo ni umuntu civilize, ni umuntu ufite iterambere kandi akaba ari umusirimu cyane. Anyway, Kanyombya turakwakiriye, wakoze kutwitaba, ariko ngo gahunda yiwe ngo ndagusaza umuntu muzahura na Kanyombya oya inganisha ku rupfu. Ubusaza no kugera ku rupfu. Yewe ubwo busaza abasaza bagende aho icyo bari buhure nacyo imbere bazatubwira. Hange sana. Ubu nyine arambye nti Kado, uno munsi warimo ukazanyita ngo muzehe, uzakiba imoso kiburyo. None se muzehe wa nyoko, muzehe wa sogokuru wawe, muzehe wa. So rero guys, turabona tugasanga nta sogokuruza wawe ufite, ariko yarashaje aragenda ajya agana kuri cya kibahura nacyo. Yarambwiye ngo nzamwita master. Rero master ni master for everything. Urupfu nimbwa. Kuko urupfu ni nk'igisambo, urupfu ni ikigegera, urupfu ni ikiyuku, urupfu ni ikintu kikibandi kiraho ngaho. Tekereza ikintu kiraho ngaho kivuga kiti ngewe mina watawala. Mwebwe ntabwo ari gutabara, ariko mina watawala, mina elewa hiyo Kiswahili. Kudutabara kinatubeba, yes, kiradutwara.
Man, nina watawala. uzi Giswahili None, kiri icyo kintu sanifu ubwire kugeza ubu ngubu urupfu n'imbwa. n'imbwa pe. Urupfu rufite uyu muntu ufite umufunzo unuka ufite inyo rukaza rukajyana, niba rugenda rukarya abantu rurabarya, baravuga ngo urupfu rwaramuriye. Niba rujya rero rukarya umupfu ufite umufunzo, rukarya umuntu urwaye diare, rukarya umuntu urwaye sida, rukarya umuntu urwaye ibinyoro, rukarya umuntu w'umukecuru, ariko kurya ubanza rurya umubiri wose, rurawurya pe rukakurya. Ntawuzi umenyera urupfu muri make. Kurumenyera se ndumenyera n'ubu ni Aho rumenyera pe. niba uri inshuti y'urupfu jyana narwo, ariko ndakubwiye ntabwo urupfu ari seri. Urupfu ni imbwa cyane. Master, kwanza ntabwo ari imbwa, ni kiwerewere. ibintu bitanu ukundira abanyamurenge ni ibihe? Bitanu gusa na bitandatu byazo. Wogeze Ngo rero abanyamurenge nta mujura w'umunyamurenge ubaho. Nta mujura. Urabihamye? Nta ndaya y'umunyamurenge ubaho. Wow. Umunyamurenge kazi. Ni mpamvu bavuga ngo naho batara umunyamurenge kazi nuko abaza akazi. Akazi kenshi hari akazi ko mu rugo cyane cyane kuba yarashatse umugabo akabaza akazi. Hari akandi kazi rero ntavuze. Bivuga ngo ni umuntu kazi, umunyarwanda kazi. Ako kazi ngiye sinkazi, ndumva ari akandi kazi gateye imbere. Waruvuze bibiri. Cya gatatu gana mu 10. Ntabwo nari nabona umunyamurenge utwaye indege. Indege? Nawe. Indege ingi? Nawe gutwara indege umupilot. Rutema ikirere nta munyamurenge w'umupilot ubaho. Abaho. Abapolisi barahari. Ariko abanyamurenge utwara indege sinigeze mubona. Kuko urareba abanyarwandakazi basigaye batwara. Je navuze ibyo bakundira. Ndakubwiye abanyarwandakazi paraporo y'abanyamurenge kazi. Nuko nta munyamurenge kazi utwara indege. Nta munyamurenge kazi w'umupadiri. Wowe uri kuvuga ibiri negative. Mbwira ibyo bakundira. Icyo mbangira noneho nacyo nicyo mbakundira. Bakundira ko ari injiji. Nta mupadiri urimo, nta musenyeri itabaseti. Nta munyamurenge w'umuyisilamu ubaho. Uzi ko nyine nta mu maseru haba. Wavuga ngo Muhammad Rasulullah ikintu wacu ubwo se abarabu babyumva. Nta mwarabu wabyumva. Nicyo mbakundira, ntago bivanga mu bintu. Ibyo byose navuze ntago babyivangamo. Ibyo ari byo byose nta n'umunyamurenge utwara imashini ikora umuhanda. Nawe nicyo mbakundira, ntago bivanga mu bintu. Ese Kanyo wibaza ko impamvu nta munyamurenge w'umupadiri cyangwa se w'umumasera, abapadiri barahari? Ariko abanyamurenge basigaye bazi guteka ifiriti. Basigaye bazi guteka. Ababuyi b'abanyamurenge babaho. Umwe nabonye muri Kenya yitwa Gakunzi. Aho Gakunzi ni umuboyi mwiza azi guteka kweri. Ariko Gakunzi turagusubuje atuye Kasarani. Ariko ntabwo ari uzi inshuti yiwe. Ntabwo ari imfura. Ntabwo ari imfura. Kubera iki man? Afite umushuti witwa Muyoboke. Aho niba Muyoboke izina ryo muntu nanyoboke. Muyoboke amugira inama. Namara kumugira inama. Amara kumugira inama azonyishura amafaranga yanjye. Gakunzi we nawe ubundi azopfa kisi. Kumva nkubwire wewe unkurikiye kubwiza ukuri Gakunzi. Nahuye ejo wundi n'uyu mugabo twahuriye ahantu. Uyu mugabo ni magara yanje ahantu. Umuntu wese Kanyo rinda maze mbwire bano bantu batuye Kasarani. Kanyombya ni inshuti yanjye magara w'indani. Ubushize yarambwira nti Kado umuntu witwa Gakunzi uramuzi uteka w'umu hospitality. Ndamubwira nti ndamuza atuye Kasarani. Tugende umbabarire yaranyambuye. Si ngombwa kuri kamera ariko azokwica. Nakubona muzoshwana. Wabona nazikwishuye kuko tubivugiye. Muzoshwana. Wabona zikwishuye? Tubivugiye ga. Umuntu utagira impuwe akaba yambura abantu b'imfura b'abanyarwanda b'abavandimwe be akabambura kanyambura 100,000 azobije bizomukumera azomera gaje. Turashize. Kanyo nikaho yatunye ugaya abantu benshi. Oya abwirwa benshi akumva bene yo. Niyumve azibuka amatwi cyane. Namuyoboka muzibura amatwi. Azonyishura. Azakwishura. Ese ubundi nimba atari ibanga yakuriye iki? Yarambuye ngo azonyishura amafaranga 200,000. 200? Aza kumpa 100,000. Abimpaye $100. Asigarana 100,000 byanje by'amanyarwanda. 100,000 ni bike my friend. Gakunzi iyaranje uyu mugabo n'imfura turamwemera
Kanyobya ntabwo ari ubupfura gusa ngiye mfite ahubwo buriya we ni ingegera afite ubugegera butari ubw'abanyamurenge. Anyway guys, kuko mubibona twabazaniye legend uyu nguyu turamwemera kabisa muri industry cyane ya East Africa. Ibi bihugu byose warabigiye, hari igihugu wasigaje? Narabitembera. Be honest. Narabitembera, natembeye Kenya, ntembera Tanzania, ntembera Uganda, ntembera Congo, ntembera Zambia, ariko ntabwo nari nabona umuntu umeze kagakunzi. Ese ari mu mahanga, ariko gakunzi aya mahanga arimo niyambura umunyamahanga bazohita bamwica. Azaba imfura nka ba Seti bo muri Zubi Comedy. Ba Seti ni imfura n'agapfura cyane n'akana keza, usibye ko kamaze kubiba muri iminsi. Ubanza karariye amacapati yo mu Rwanda, karya mandazi n'ishushu yo mu Mutara, n'ishushu yo mu Mutara, n'ishushu. Uriya n'umwana wo mu Minembwe ahantu bita ku Kiziba. Ndahazi mu Kiziba. N'umwega, uriya n'umwega. N'umwega ndamuzi, ariko n'agapfura kariya. N'agapfura cyane. Kanyo gafite ubwenge nk'ubw'inkoko, kubwasungura se sunguraga ni sungura, gafite ubwenge nk'ubw'isungura kariya. Kaseti n'akagabo. Master, showbiz ubu nyine nyarwanda uyibona ute? iri kugenda izamuka, usibye ko nakomeza Ikinyamurenge kuko burya ngo wigane ingendo y'induka tagataga. Showbiz mu Rwanda, ariko urakizi showbiz mu Rwanda, we appreciate this guy. Ni ukuvuga ngo nibatagenda baba bajura, erega gakunzi se mujura wenyine, hari n'abandi bajura hano. Hari uwitwa Nuza Bunduki yogogoje abantu, yarabamaze arabiba, atuye amaceno akagurisha akagerageza kubwira ngo rero dukorane ceno, ejo bundi akayimira bunguri ngo ba no munda ngo pi, ukibaza kuki ari kwiba. Nyabitanga ni inshuti yawe? Inshuti cyane Magara. Amaze kubura cyane na Nyiramujereti batamwibye ceno. Byagenze bite? Ahubwo buga baramusibye kubera iki? Yagiye mu ngendo yindi itemerewe n'amategeko. Nyiramujereti nawe baramusibye, hari n'undi ni benshi, nanuza na Junior ngo baramusibye. Senzi biriya bintu rero igihe ugiye muri politike, twirinda ya politike no kwirinda politike. Igihe ukoze politike utayizi kuki uyijya, urahanwa. Ukashaka kwigana abandi bazi politike, urahanwa cyane. Gira message wagenera Nyamujereti intwari. Nyiramujereti ni intwari kazi y'abanyamurenge ndamuzi. Ntacyo yatinye, yibereye Bukavu. Ubu bamutinyura akora amakuru. Musuhuza amagambo 3 gusa. Ndamukunda arabizi. N'agapira yampaye ndagafite, kari ka souvenir ko yarankunze kubera ko umuregende. Ntabwo ari we wenyine, hari n'undi musore wari kumwe na Nyirabitanga Lewis na Nyiramujereti, amereza ishati n'ubu ndacyayifite, aravuga ati fan akiri ishati nayiguze ni shyashya ya Lacoste arayima, ndavuga urakoze kado yawe sinzayiha umuntu kabisa. Bigaragara ko ari imfura, rero ko Abanyamurenge ari imfura. Niba ari umunyamurenge w'indyarya ntawe nari nabona, tawe anabaye ni umwe nyine waguye muke, ariko tagatokoza abandi bose. Ikintu kiyo cyamunyamba Abanyamurenge bafite rero bavuyeho kuko babaye civilize mbere bakiza, uziko bashoboye kuyobora amasegiteri mu Rwanda cyane. Abana bagitifu bari ni bene wacu, turavukana twese turi bene damu. Ugiye kureba rero bagiye kera babagamenyiriza igihugu, basigara hirya dusigara hino. Ngo rero ugiye kureba kugeza ubu ngubu Abanyamurenge ikintu bari bafite ni uko ari abacamanza bize university Lubumbashi, bariga biga neza, baza kuvamo abacamanza. Na n'ubu abacamanza b'Abanyamurenge bafite ubwenge, wako nta munyamurenge w'ikigwari uhari mu bacamanza. Akantu kamwe bari bafite batashoboye kuvura, ariko kaje kuza kubona umuti ushingira umuntu wundi. Barishingiraga bonyine, bagashingira basaza babo, bagashingira ababyara babo. Ni nacyo gituma bajyaga babyara abantu. Kuri ubu uri uwo kwifuza ko wogira umukazana w'umunyamurenge? Kubera iki se? Hari umukobwa w'umunyamurenge mubi? Ntawe. Fata Nyiramujereti nubwo ari kagufi, karisa ni keza. Nyirakinshasa. Nyirakinshasa shaho ni danger. Ikintu munengera yaje kurwaza nyina hano, arabimbwira, mubwira ko nzasura mama wiwe mu bitaro. Agenda gutyo nk'icyohe aragenda, ntabwo yongeye kumbwira ati mama yarakize bimeze bitya. None ni stress yaragifite, ariko ari hana zakureba. Ntaho hari ari Kenya.
twaravuganye ejo bundi kera yasubiyeyo naherutse ari hano Gaston yarambwiye twanahamagaranye turavugana turi kumwe na Gaston turavugana na Nyirakinshasa arambwira ati ngewe ndahari ndi Nairobi ningaruka tuzobonana yeah man anyway guys Kanyo tubwire abastare Nyamurenge uzi wo tubwira batanu kuko utinze mu Nyamurenge ngaho Kanyomza Burundi ngaho Kanyomza muri Kongo ngaho Kanyomza muri Kenya ngaho Kanyomza Uganda ngaho Kanyomza hano abastare Nyamurenge wemera uriya wateye imbere se n'umuzi nawe yitwa nde uriya ni Kajibwami ateye imbere ni umwana mwiza discipline hatongana ntatukana indirimbo ze ziri high class yeah man ziri high class urumva unumwe uwa kabiri mukobwira uwa mbere ntumuvuze ninde nago shaka kumuvuga Israel Mbonyi kucyo muvuze se uwa kabiri Israel Mbonyi nanze kumuvuga kugira ngo ntamuvuga cyane uwa kabiri nago muzi nuza nubu ntago ari ino ariko azaperforminga kuri 20 Richard Zebedayo Zebedayo Richard kuri 29 uku kwezi turanabatumiye araperforminga muri arena abantu bose baratumiwe nta waheza nuvuga ngo twitegure kujya muri perform ya Richard uzi ko abantu benshi bamukunda cyane sinzi abantu bazaririmba ariko nzaba mpari ngewe uzaba uhari you will be there wow uwa gatatu ndamwibagiwe uriya ni underground ari hasi cyane hitwa nde niyo ntabwo ari niyo nawe twararimbanye reka mbakwibutse wenda si ngombwa ngo abahanzi genda umbwira umwe nzajya nkubwira ngo ni sawa hariho nk'aba Israel Mbonyi uwo ni umwe hariho Richard nyine nkuko bivuze yego hariho umushumba umushumba nawe ari hayi ari kuri level wow umushumba buriya rero akomeje kugenda agafatanya na mugenzi we uzi ko abantu baba legend rero ntibashaka gufatanya kugira ngo bakore iki bateze bagenzi babo imbere ariko Abanyamurenge ntabwo ariko bameze barafatanya usibye ko ubu ngubu basigaye barakoze iki bakoze akantu kameze nk'akantu kameze nk'akagashyari kari mu bantu ba media yama nk'akantu k'agashyari ko mu bantu b'abahanzi kutazamurana ririmba nk'aba ngaba bari uri muri Uganda ni Yago hagira na bandi bakagira tubifu tw'amafuti amaheru ariko bafatanyije bakajya hariya bagafata salle bakarimba muri arena kubwiye abantu babona ni benshi cyane hariho Banyakinshasa bakina filime Kanyamukwego uramuzi oya simuzi Kanyamukwego ntawuzi simuzi niryo zirasindize kubera iki Kanyamukwego akoga ibiki ibara ko indirimbo ze biramureba ariko ntago muzi rwose nakubeshya Kanyo ntuzi Kanyamukwego kiranuka ariko se bakuneje okay kumumenya ni simuzi ni umukomedian Nyamurenge niba namuzi se ubwo ngo urashaka kumushyiraho yagukoreye iki Kanyomza ntazacishirwa Kanyamukwego simuzi sinena namubona sure mubona heze kandi okay uzi Gaston Ilunga uriya n'umwege ni kuba Nairobi uzi ko yambwiye ati tuzakorana dugerageze gukora film ugaruke Nairobi mushakira indege ikuzane ntabwo uzongera kugenda mu modoka wow aza kugira ngo azabigereho biramugora niwe muntu nabonye ufite ubumuntu nageze Kenya Nairobi aranyakira uzi icyo nanywaga icyo gihe nanywaga amayoga nanywaga inzoga ihenze hano mu Rwanda yitwa Captain Morgan irahenze hano ntago wayigura Gaston gufata neza kuva nagerayo kugeza igihe ngende ndi kunywa Captain Morgan arambwira ati ngenge guha gift gift ipfunyitse ngeze i Kigali hano mu Rwanda ndayipfunyukura sanga ni ipantaro nziza cyane na coste nziza cyane ndabyambara usibye ko nafite amana coste na coste nyiha umuhungu wanjye akira n'ipantaro wambara usanga rero afite ubumuntu Gaston Imana imuvugisha tuzamusengera nzahora nsenga kuri Gakawera Gaston bazi ko rero ngo Kanyombya ngo ntabwo nyasenga kugira ngo nitwe izina ngere kuri iyi level kuva ntangiye kugeza ahangaha mpari ni ukubera ko dusenga Imana yaturemye kandi iduha imigisha hari agasengero kamwe nabonye wagezemwo bahita bagutambutsa imbere nimba ari yehe hano mu Rwanda ariko bagutambutsa imbere umushumba mu mafuta menshi Kanyombya atambuka ntabwo nagiye tugeze imbere Yesu ndashaka kubaza nk'ubwo ntabwo ari igitutsi kugira ngo rero ushaka amagambo yo kugira ngo uvuge interuro itariyo ngo ngendera mu mavuta
Oya, navuze ngo umushumba wari wiyubashe. Wabonye mfite ubwato ngendera hejuru y'amavuta. Navuze umushumba. Ayo mavuta se muvuga na mavuta ki? N'amamesa. Ese kanyo ukira. Uzi yelayo n'amavuta ki? Ngenda kuwe nago ngendera amavuta. Uzi njyana y'abanyamurenge babyina biti gisirimba. Ndabizi barasirimba narasirimbe bya basirimba nka gute example barasirimbye icyo gihe. Wareze no kubatizwa. Ngo mwarasirimbye kubatizwa kubera amaco y'inda. Usanga nta mafaranga arimo ndabira. Narabiretse. No kubatiza ngo kubera amaco y'inda. Ayo ariko uyu mugabo wewe. Kuki utabatizwa kugira ngo uzabone imbwa ijuru. Bafite business. Harimo abapasiteri b'inzaduka bo kubeshya. Ugasanga barashaka ibya 10, barashaka imiceri, barashaka amasuka. Wogira analize y'insazi. Uko wabonye uzamubireka. Ufite analize y'insazi. Nyine ugira analize isesengura yimbitse. Ari isazi ariko. Y'insazi. Wari ugiye kuvuga ko mfite n'iyuruyuki. Ibyo byose bari abantu n'abajomba. Ariko ntago ushaka kuzana nawe ibintu byo kubeshya, ntago wize teologiya, ni wize ibikingura pasiteri, abandi bita ba apotre. Apotre wahe? Hari abapotre bangahe ba Yesu? Tabo. Bari 11. Abapotre? Intumwa? Intumwa. Oh, intumwa sorry. Harya intumwa zari 12. Tuvanye muri ryabandi ryamwe. Yuda. Uriya ntabwo ari apotre, yari escrow. Yari ibandi. Okay. Yari afite amaco y'inda. Hari ba Yuda muri iki gese? Barahari. Bari mu bapasiteri babeshya. Abapasiteri akajya hariya ngo ndi apotre. You know the meaning of apotre? Apostle. Apostola. Ukajya hari ukabeshya ntiwize na A na B. Kandi barahire kanyo barahari. Ukaza ngo uri apotre. Barahari. Nguri intumwa y'Imana. Imana yagutumye iki? Kubeshya gusa kugira ngo ushake ngo mbere yuko ikibazo cawe gikemurwa. Ngo banza utange ngo amadolari 100. Nibyo byeze bambuye abantu gira message ubagenera hano. Ukajya ngo ugicucu gatanga imodoka yawe. Wihaye apotre. Ukajya ngaho ukazana uburyo bwo mu rugo wari wifitiye ukabutanga. Gusa abana bazarya iki? Ibaze. Byajya kurangira ko umupasiteri aravuze ngo iwanyu hari imiceri, ngo murarya imiceri, murarya inyama, murarya amavuta, kugeza igihe mwebwe mudashoboye no gushobora gutanga amafaranga icya 10 ngo twubake ukiraho tuba ku rusengero. Ibyo bintu ni ibintu byo gushakisha amaco y'inda. Master ubeshya gusa. Master wemera intumwa Paul Gitwaza cyane. Uriya we nta kubwira bonemera. Batubwire. Wa mbere ni nyakwigendera mazina PC Ezra. Okay. Naramwemeraga nyakwigendera Imana imumugisha, Imana imushyire mu bayo, Imana imushyire iburyo bwayo. Yeah man. Naramwemeraga ni muzee wacu. Wa kabiri Gitwaza ni wa gatatu. Wa kabiri ni inde? Rutayisire ni inyangamugayo, Rutayisire ni imfura, Rutayisire yahuye n'isangane ureba buriya. Uriya yararokotse ahantu habi cyane. Kandi noneho yitangira Imana, aravuga ati ngewe nzakorera Imana. Rutayisire ndamwemera 100%. Wa gatatu Apotre Gitwaza rero. Kamwemera. Uriya no muvyeyi wa Zion kwisi. Uriya niwe kona afite Zion ikaba yarateye imbere, akabikora Zion mu Rwanda, akakora Zion hirya no hino. Ntugire ngo biriya ni imbaraga z'Imana zamugiyemo. Ashobora gukora iki? Gushaka ibintu, gukora intego yo kugira ngo akorere Imana ayigeraho. Imana mu imbaraga cyane. Naho ubundi ntabwo watangira hangango ubeshya ngo uri apotre ngo uzakorera urusengero. Ntabwo wakora n'inzu imwe y'Imana, ntabwo bishoboka. Ahubwo wowe wakora amaco y'inda ugatera imbere muri ubwo buryo. Kandi ntibizagira iki? Ntibizakororokere ngo bitere imbere nangwa se byari ibindi. Biriya rero ni ibintu by'amaco y'inda, bagerageze bareke kubeshya abantu. Noneho byararoreye biva muri apostora ngo na apotre, biva mu bapasiteri. Noneho basigaye baragura. Kuragura. Ndabyumva. Ngo nge ndareba ngasanga Masasu we. Shayiri yashitanye ko nayibagiye. Restoration Church. Masasu. Namwibagiye kubera kutagira muri ari amayira no kusengera iwe. Ariko ubuye nasengeye kwa Gitwaza, sengera kwa Rutayisire, sengera kwa Masasu sinagiyeyo kuko hari abandi nabo ejo bundi bagiye kwibaza. Ese uziri irindi torero ribano Kimironko ni naho mbarizwa ku mushumba wanje Foursquare. Simuzi. Oya. Wowe nuwawe simuzi no umuzi. Ikindi
nuvuga ngo basigaye ari abantu babaraguze bagashaka kubeshya ngo ejo bundi ngo ndabona ufite imodoka, ndabona uzamuka indege, ngo ugiye kujya hanze, uragiye rwose. Ibyo bintu ni ibiki? Ibyo ntabwo ari ukuragura. Ni ukuragura. Noneho baretse kugira ngo bakore ingendo y'Imana. Ni ukuvuga ngo rero ukajya gusanga rero barashaka nibyo icya 10 tukemere ko ari amaturo, ariko noneho igihe utanze amaturo umuntu akakubwira ngo muratanga makeya, ngo dore aka gaseke ntabwo kari kuzura, ngo murya imiceri, murya imyunyu, ariko urabazi inyama. Ibi bintu ni biki? Wowe uza gusengera abantu bacyurira, noneho bati muzaze ejo bundi mbasengere, ka gaseke kakongera kakagaruka, nangwa kakaza ubuseke butatu. Ubwo se urumva atari konka abantu cyane. Noneho bakaba barigize baraguzi ngo ndabona urabona iki? Ugese kuki nabona? Ngo Imana yambwiye, yakubwiye iki? Imana iravuga yanyuma ikashyira ku matwi yawe, kuburyo yashyira ku matwi y'abandi. Ngiye munyabyaha bakaba bansengera, Imana yambwiye ngo reka ibyaha, nayumva mu gutwi kwanjye ngareka ibyaha kuko Imana ibabivuze, kandi maze kumva ijwi ry'Imana ntabwo naba nkiri aho ngaho cyane. Nakwiruka. Bagiye kumera nk'aba bandi bavuga ngo batubura amafaranga. Kuki pasiteri atari yatubura amafaranga? Bagiye kumera nk'aba bandi ngo bagendera hejuru y'amazi. Na Yesu yagendeye hejuru y'amazi, ninde wahagaze aho ngaho kugira ngo amenye ko Yesu yagendeye hejuru y'amazi? Kandi Petero nawe yagendeye hagwamo. Ubu bujura babureke kuko iriya business ni for business, ntabwo ari business iri. Ni business y'ubujura yujuje ibyangombwa cyane, ishaka konka abana b'Abanyarwanda, ikonka hirya no hino. Ugasanga umuntu rero ngo kanaka ngo agendera hejuru y'amazi, ngo ahindura umuntu inkoko, ahindura umuntu imbeba. Hanyuma ukaza kumva abadiaspora muri Amerika ngo mumbwirire uwo muntu utura amafaranga, ngo mume nimero ze, ntazo naguha kuko yamaze abantu n'umujura cyane. Wowe urinjije kandi wanazimuha ejo kwambura, ugasanga gutaha ibibazo wowe wazimuhaye. Nari ko abantu bari muri diaspora bari hanze ari bafite ubwenge, kubera ko bageze mu gihugu gifite iterambere, bafite civilisation. Naho bagereyo bakabinjije izuje ibyangombwa, ngo yohereza amafaranga amadolari 1000 ngo ndagukiriza umuntu, ngo ndohereza imiti mu kirere, umuntu warwaye ibisazi se nangwa warwaye mu mutwe ngo arakira. Barakubeshya, ureba uri umuntu ufite amaraso, ufite ubwongo, utekereza. Ndabasabye murekera aho ngaho, twarabamenye ni injiji, ni injura cyane, kandi n'abantu bibwa nabo ni injiji cyane. Ejo bundi umuntu yohereza amadolari 1500, umuntu arahekenya, twamubujije turamubwira nyabuna wikoreza amafaranga uyu muntu n'umuteka mutwe, arangarabereza anyuza ibisamo, asigaye amaze kumenya ko bamwose bamuriye, aravuga ati Kanyombya mumusabira imbabazi, yangiriye inama ko aba bantu bo ari abagugunyi, mumusabira imbabazi rwose, nzareba akantu umwohereza kaka gift. Arabonyeza ibyiki, nabwe nirorera, ariko urinjije cyane. Barayakuriye 1,500,000. Urumva suri iki? Reka tugane ku musozo master. Murabe mwumva. Umusozo tugane ku musozo. Ntabwo ngana ku musozo ndacyababwira. Mbwira abanyamurenge bane b'inshuti zawe zo ku mutima. Tibobura kandi babuze koko nawe waba utuzinze. Batubwira umunyamurenge wari inshuti yanjye, unamugene na message imwe. Umunyamurenge wari inshuti yanjye akaba yanyakiriye neza, ariko akagira uburyarya. N'umujura witwaga Kunzi vuba kujura utabona. Uri umusore mwiza, urabyibushye, ufite ubupfura, usa n'ubupfura, ariko mu mutima wawe uri igisambo, uri ikijura. Nyabuna va ku busambo, uwo ni uwa mbere. Wa kabiri fura yanjye Gaston, Imana ikongere. Atuye muri United States. Iri joro saa 9 ndagusengera, ndapfukama nkubita kiramugera ikiganiro mukanya gusengere, nyimbwira Imana iguha akazi aho ngaho uri muri Amerika. Wow, uwa gatatu sasa. Hari umucuti we ni witwa wa gatatu, ariko ntari aha ngaha. Nyiramujereti ndamubwira nikomereza aho ngaho, ariko reke kuyoba mu biganiro by'abanyamakuru. Kora amakuru afite ibyangombwa, ukora amakuru wahagaze, ukora amakuru aryoheye abantu bose, ukora amakuru ashobora kwigisha abantu ejo hazaza hatazava mwinjiji nangwa abayobe cyane. Nyiramujereti wanyuma Nyirakinshasa ndagusabira kubona umugabo, nta kindi nongeyeho. N'umuburu uzansange mubera umugabo birangire. Niko bimeze, ndabizi nta mugabo agira, ariko afite umwana. Uzaza n'umwana tumurere. David we wari Canada. Biravuga
biravuga ngo fata umwana nk'uwawe, niba umwana wa Nyirakinshasa tuzamurera ari Canada tuzamurera. ni umusore niba yaba umusore nawe usoreka ngo arenge abasaza nangwa arenge abakuru, twe turababyeyi tuzamurera. Okay, ni David yo aramuzi disi. Anyway Kanyombya, turagushimiye, uri inshuti yacu magara, inshuti yanje, wakoze kunyitaba, ntuzungora. Urakoze rero, uzagukenera wese azanyure kurinde. Urakoze rero, azakunyureho nangwa anyure kuri nimero runaka, aza kuri nimero 078 32 80 184, ariko ntuzanyibe. Aba media bari izi nimero nazigeze hariya bakabazanditse, uzafata nimero umaze nubundi ni WhatsApp bazahita baguhamagara, ngiye muzanyihamagarire Kayita Nkore Jolly cyane. Ayo niyo mazina azaza kuri momo yiwe. Nuhabwa Kanyombya muri mwanga kufata iryo zina, mukanga gufata nimero, Gaston azaziba cyane. Nangwa David, gira message ya nyuma wagenera abakunzi ba Kadoyi Irakoze. Abakunzi ba Kadoyi Irakoze, murabizi ko abantu bavuga ngo tuvuga ngo mukore subscribe. Abari hirya bazi Igifaransa ni mukore abone. Abari mu murenge aho ngaho, abari hariya hirya muri Kongo n'ubwo hari intambara bwose, ariko murebe niba hari amahoro make yabaye, mukareba ko Nzovu azanirwa kuvuga subscribe. Ntabwo abizi ninji na Gitafu uriya ningegera. None rero ni mukore abonema man, mwohereze kuri bagenzi banyu ari byo share kabisa, mukore link mwohereze mushyiraho agatoki muti okay, asigaye mukore commentaire ariyo comment. Murakoze cyane, naho ubutaha. Ciao ciao.